tsena tsa moraorao go tlisetsa tsona ka botlologa ge le Studio 10 Auckland Park Johannesburg. Dihlo tsa tsona ke tsena di a latela. We do not gather here to declare that our long walk to freedom is complete. Mopresidente Cyril Ramaphosa o thakgotse letsholo la diphihlello tsa mmuso wa demokrasi. The president will have an opportunity to controvert that evidence and also adduce his own evidence. Setsebisa molao se re le ha komiti ya parlamente tabeng ya Phala Phala e ka tswela pele ka mosebetsi wa yona seo ha se bolele gore ke ditlamorao tse mpe ho mopresidente Cyril Ramaphosa. Yesterday we received intelligence that IDEC has given itself 48 hours to bring myself and General Khumalo to the SABC. Lefapha la dipatlisiso le kgahlano le bobodu le hanne ditlaleho tsa ho tshwarwa ha bahlanka ba babedi ba sepolesa. Ke tsona tseo moike boela ke o amohela kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 lo le hae puong ya matso ke na le Mphotime. Tsona re dithakgola semmuso jalo mo ka ditaba tse re mopresidente Cyril Ramaphosa o amoetse re toro ya tokoloho e phethahetseng ha iso fihlele ka botlalo mabapi le diphephetso tsa moruo le mathata ao maAfrika Borwa a tobaneng le ona. O buile le ka katleho e fihleletsweng ke mmuso wa demokrasi ka 1994. Mopresidente Ramaphosa o buile sena le tsholong la diphihlello tsa mmuso wa demokrasi le neng le tshwaretswe Union Buildings Pretoria. Bofuma leqeme la mesebetsi bobodu le ntshetsopele e sa lekaneng ebile diphephetso maikemisetsong a mmuso wa demokrasi ha hetla morao dilemong tsa ntwa ya tokoloho. Ramaphosa o re ho ntse ho ena le maAfrika Borwa a ntseng a emetse bokamoso bo ntlafetseng a ileng a botshepiswa ka 1994. There are still South Africans who go to bed hungry, still young people without work, still communities living in fear of criminals. There are still South Africans waiting for the dignity that freedom promised. We do not gather here to declare that our long walk to freedom is complete. Tlhokeho ya mesebetsi hara batjha e feta diperesente tse 40 ate maAfrika Borwa a mangata a ntse a phela ka bofuma ha moruo o ntse o bonahala o ntse o le matsohong a batho ba itseng mme kabo ya mobu e ntse e tsamaya ka monyebe bakeng sa mahlatsipa a amohilweng mobu la ho le jwalo ho bile le tswelopele e itseng mabapi le ho phamisa maemo a batho ba neng ba qheletswe thoko nakong e fetileng. Despite this progress, the work is still not complete. We are committed to continue until we can say with confidence that the land belongs to all who live on it and who need it. This is what the Freedom Charter has built. Jalo ka ha mafelong ana a beke ho tla ingudisetswa ho kgetha, Ramaphosa o re ho vouta ke ho hlompha ba ileng ba lwanela tokoloho le tokelo ya ho kgetha. Ho ntlafaditswe tshireletso holong ya Shehu Durban moo baahi ba naha ya Malawi ba leng hona teng ka morao ba le ha malapeng a bona dibeke tse pedi tse fetileng. Ho bonahala ha maemo a kgutletse setlwaeding Shehu ka mora diketsahalo tsa maobane tsa merusu tse bakileng dikgohlano pakeng tsa melata le sepolesa. Melata e diketekete e ntse e hlomme ditente sebakeng sena mme seo se hlahisitse ngongoreho e kgolo ka tsa bophelo bo botle le polokeho ka lebaka la maemo a ntseng a mpefala. Baahi ba bang ba naha ya Malawi ba beilwe sebakeng se seng sa nakwana sa drive-in haufi le North Beach, Durban. Ditabeng tse ding re fumana hore moeletsi wa molao wa parlamente o re lekgotla le phahameng la Western Cape ha lena matla a o lekola botjha kahlolo ya lekgotla la molao wa motheo. Sena ke ka morao hore mopresidente Cyril Ramaphosa a kenye kopo e potlakileng ho thibela komiti e ka ha ditaba tsa Phala Phala hore e se tswele pele ka mosebetsi wa mofuputsa. Ho mamelwa ha kopo ya mopresidente ho tla baka la 15 ya ho 16 kgwedi e tlang ke lekgotla le phahameng la Western Cape. Komiti ya parlamente e shebane le ho theolwa ha mopresidente ka lebaka la nyewe ya Phala Phala ile ya eletswa hore e hanyetse kopo ena.
moadvokate William Mokhari o re kahlolo ya lekgotla la molao motheo e a hlalosa hore mosebetsi wa komiti ena o tlameha hore o etswe ka potlako le ha o le jwalo o re ha ho bonahale ho tla ba le ditlamorao tse mpe hakalo ho mopresidente le ha komiti e ka tswela pele ka mosebetsi. The president will have an opportunity to controvert that evidence and also adduce his own evidence. So that way, then the president's rights are not imperiled. In fact, it is at that point that he will have an opportunity to put the matter to rest by demonstrating through admissible and credible evidence. Komiti ya Palamente e nkile qeto hanyetsa kopo ena ya mopresidente e ba motsamaiso wa dipuisano parlamenteng Thoko Didiza a sa etse jwalo. One of the questions that might very well need to be answered, and we'll try to get it answered. It's whether, as a committee, we can adopt or we can oppose if the speaker decides not to oppose. But given what the legal opinion that we have received, I think we are on a good footing in that regard. Ka holeleng mekga e fapane ya dipolitiki e sehetsa boipiletso ba hore kopo ena mo presidente e hanyetswe. The law is on our side. We must oppose it purely on legal principles. When the Apex Court gave the judgment on the Phala Phala matter, they also dealt with the processes of Parliament, which then led to the independent panel report. That point on arguing the jurisdiction is going to be very important and very fundamental to remind the Western Cape High Court that it has got no leg, none whatsoever, to deal with this matter. We think that the committee should respect the judicial process and abide by the court's determination. Mopresidente o re raporoto ya section 89 e na le diphoso tsamaiso ya molao, mme boipiletso ba hae ka yona ke hore e ka ba ditlamorao tse mpe haholo. Mokomishenara wa sepolesa profenseng ya KwaZulu-Natal Mogenerale Ntantla Mkhwanazi o re o fumane lengolo la ho tshwarwa ha hae le mookamedi wa lekala la mautlwela la ditlolo tsa molao Dumisane Khumalo, empa lekala la diphuputso le kgahlano le bobodu le latutse ditlaleho tsena. I will be making contact with IDEC to establish what allegations my clients are said to be facing, as well as perhaps reasons why they've not been called, to provide an explanation so that as a prosecutor making an informed decision, hear from the person who's accused of having committed the alleged offense first. Yesterday we received intelligence that IDEC has given itself 48 hours to bring myself and Gerald Khumalo to the SABC. Well, I did not believe that intelligence when it came, and I've got it on record. And today when Gerald Khumalo called me, that looks like that what we received yesterday is really happening because he has received a call. So I thought, no, okay, let me come here and see if I can see it myself, the phone call that he's talking about, because he was not with me. And I thought if indeed it's true, that means perhaps they might also be looking for me, so I might as well be close by. Mui ha jwale mokwetlisi wa Bafana Bafana e leng Yegwa Bruce o tshetlela seboka sa baqolotsi ba ditaba puo Atlanta America re fetela ho yena. And then you have the negative side of my job. Then they criticize you and want that you resign and whatever. Okay, I know that. I'm nearly 40 years coach. So it's like water would drop over my body. So for me, they can write and tell what they want. I just do what I think I have to do. And I think today that I did what I had to do. Behind the screen, the lady, yeah. Hi, Coach. It's Valen from Newsroom Africa. Not a great thing that Teboho got another yellow card. How do you navigate that he is going to miss what is now very much a do or die against South Korea? Yeah, okay. That's a pity that we got again, I think, 2 yellow cards. During a tournament, if we go through that, we'll have to pay that cash, and they are not the weakest players in our team. They are one of the best players in our team. So, yeah, it's something we have to solve. The problem is there, and we will try to do it. Front row.
Good afternoon, Coach. I'm Neo Poho. Here, Coach. Oh, in front. Neo Poho from Soccer Beat in South Africa. At the back of my colleague's question, Coach, we saw how Teboho Mokoena during the national anthem, he was all in tears. He gave everything today on the pitch. He scored the equalizer. How rewarding is it to have such a player with so much level of dedication and work ethic in your team? I think, Teboho has always been a very good player and is still a good player. But, in a game like that, sometimes it's very difficult to control your emotions. And it was can I say stupid yellow card? But it may not happen such things, but this is also something we have to learn on that level. This is a team with not much experience except on the continent of Africa. But except that, we don't have any experience. So we learn a lot in those games we play here now. And again, it should be very good for a team that we should go to the second round, and then those things will disappear. I'm very sure of it. Things like the moment that the throw-in, so be focused from the first second of the game, know what will happen, and take position. Emotion, showing your emotions and get yellow cards and that kind of things, but I will blame nobody for that. There is also a good side. That means that the mentality of Teboho is very good. So, and that pleased me very more than the yellow card he got. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le lehae. Motlatsi mo presidente Paul Mashatile o re mmuso o kenya tshebetsong ditshia tse hlano tsa ona ho sebetsana le diphephetso tsa bofalli. O buile sena ha ne a arabela dipotso parlamenteng kajeno. Motlatsi mo presidente o ile a botswa ka ditlhaselo tse tobileng melata. O re mmuso o ananela diphephetso tsa bofalli. Preventing illegal entry into the country, stamping out corruption in the immigration system, strengthening immigration laws and policies, and working with other countries to address immigration challenges across the region and the continent. Mashatile o kopile sepolesa o phethahatsa molao mo o hatikelwang. As we say, everything that is done must be done within the law. Mashatile o ile a botswa ka ho romelwa sesole diprofenseng tse ding ho thusa sepolesa ho lwantsha maqulwana le ho rafa ntle le molao hara tse ding. When I visited the Cape Flats in Mitchell's Plain, it was clear that more work must happen in the other areas. It's not only Khayelitsha, but also Guguletu and the other areas that they are now going to move to. So they may indeed need that capacity of having more units or expanding what they have. O boetse a re ma-Afrika Borwa hana lehloyo la melata. Pakije ya ikemiseditseng ho fana ka bopaki ba direkoto tsa dipuisano tsa ho tlalewang e le tlhwedi tumelonku le hore o amana jwang le diqoso tsa ho hweba ka dithethefatsi bo tla mamelwa sephiring. Dipuisano tsa ho thweng ke tlhwedi tumelonku tsa digital le kabelo a bileng le yona ya ho beha leihlo ho nolofatsa le ho buisana ka tsamaiso ya dithethefatsi tse amanang le sebaka sa Ayrton le marangrang a hokahantsweng di tla mamelwa ka pelo komishene empa ka sephiring. I have looked closely at the affidavit filed in support of the application. I am satisfied that there is substance in the application. For completeness, I must mention that the evidence leaders support the application. Tumelonku o ne a tshwanetse ho teka bopaki ba hae ka pelo komishene ka jeno empa bopaki bo tjhetjhiseditswe morao ho fihla bekeng e tlang ka letsatsi le tlang phatlalatswa. Now I'm not in a position to indicate a date because there's still to be agreement between the lawyers. But do you undertake to be here on that date, on the agreed date? I'm in the hands of the Commission.
I'm obliged. You will attend. I'm obliged. You will attend. Ho lebelletswe hore komishini e mamele bopaki ba hloya di-Hawks KwaZulu-Natal mo Generale Lesetja Senona hosane. Moitse o sa tswa di amoela di supa hore Afrika Borwa e amoetse ka diatla tse pedi tumellano ya Amerika le Iran mo di bontshang maikemisetso a ho fedisa ka ho panya ha leihlo ditlhaselo tsa sesole ha mmoho le ho bulwa motjhophoro wa Strait of Hormuz ho fokotsa kgatello phepelong ya oli. Amerika le Iran di saenetse tumellano ya nakwana e reretsweng ho fedisa ntwa e nkileng dikgwedi ha bua sebokeng sa G7 se tshwaretsweng naheng ya France mopresidente Donald Trump o itse ba batla hore Iran e hlomphe tumellano a nto tshosa ka ho nka mehato e matla ha tumellano eo e ka hatikelwa. Bahlanka ba bang ba mmuso wa Iran ba thoholetsa selekane sena ka hore ke tlholo ya ditherisano ho ena le tshebediso ya sesole. Moyontswe shebeletse kgaso ya ditaba tsa Sesotho wa SABC 2 le lehae re atela pele. Mo commissioner wa ditshebeletso tsa lekgetho tsa Afrika Borwa Ngaka Johnson Makhubo o re SARS e tla sebedisana le balefi ba lekgetho ba dimilione tse 15 sehleng sena sa lekgetho, mme sena se tla fihlellwa ka mokgwa wa digital. SARS e tla qala ho sebedisa mokgwa ona ka la pele Phupu ha balefi ba lekgetho ba tla qala ho kenya ditokomane tsa bona ka la 13 kgwedi e tlang. Jwale mbui ha re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala horeng ya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo di sebeditse hantle. Ditekong tsa thepa oli e tala ya Brent ya sebetsa hantle ka ha e ne e weba ka $77 barrel. Kgaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumuta ngwa latela ka bolepi ke o taba. Tshedisa ngwana mme ka le boa bo boima dimo tsa pele pila fela pse ka jeno hlokomele hore a shebile hona ka haro ka pa bophirima o kana ka rona ha boletse beletseng ba shebile hona ka haro qabega go tla jala hona ka haro thekong sentse ke nwa la fita le bua le ho le tebele fela pletse sa enka ka thoko ho mabopo ho ntse bana fela moya sa enka pula tse hlakileng tlahla di bandi hanele hona ka haro ka pa bophirima di akaretsa hona ka haro qabega go tla jala hona ka haro thekong sentse ke sa lebalo ho sheba hona ka le bua le ho la shebile hona ka haro na se ke mafikeng lo sentse shebile ka prison mlodi le teng ha pula tse beletseng fela lo ra shwele ka apintoni e tla bel fela mafatsana fela a jadile ba borra bipi ba tse tlhokomedisa hore se jeno e tla hlepe moya ena e matla ha e sala shebile hona ka Springbok thetso tla fela hona ka ro ho freelane di grate ba kan se ba jeno le hona sano se o tlhokomela hore Gauteng ho tla hloba te hona ha e sale di go ba di grate di ka tlatsa fela ho mashome a mabedi Johannesburg le hona ka Pretoria e tla fitla fela ho le shome le metso e seletseng polokwane le yona tla hleba te hona ha e sale re shebile ka tsanene le hona ka re mesina di grate di fitle fela ho mashome a mabedi o paka ho rotla hlopole re shebile ka kopane tlhahle ka lefela ho robedi ho fitla ho mashome a mabedi kaofela ho pakana le teng ho tla hlophole ya re bala ka thakaro ho mpomalanga re shebile mashishing ho tla ka Carolina le teng ho hlokomela re tla hlobate hona ha esale bolo ba re kgate di ka tlase fela ho leshome le mtse emhlana kaofela sikukuza ho tla hlophole e qala fela ho leshome le mtse meraro ho fitla ho mashome a mabedi kaofela re shebile hona ka Olundi ho tla jala ka Pietermaritzburg le teng ho tla hlophole empa sentse re shebile hona ka Durban le hona ka Perception di kgate di qala fela ho hlano ka hona ho Kokstad di fitla fela ho leshome le metso e mene ka fela pakang ho tlahle ho bate hona ha esale ho tlahle bate ka komane setse le sale ba le hona ka maletswa di grati di ka tlase fela ho leshome le emhlana ka fela re ba sokwe le ka no jo le teng tlahle bate di grati di qala fela ho supa ho fitla fela ho leshome le metso e mehlano ka fela re shebile hona ka Lingsburg Bushbuckridge le teng tlahle bate re shebile ka Riversdale tlahle qale fela ho leshome ho fitla ho mashome a mabedi a metso o mong ka fela pakang le teng tlahle bate re shebile hona ka Northern Cape up in Tene le hona ka Kurumane o tla hlophole re kgati di fitla fela ho mashome a mabedi kaofela Calvenia le hona ka Rosa Talente le teng tla hlophole bolo ba Freestata le teng o hlokomele hore di tahle di be ka tlase fela ho mashome a mabedi ho pakang o tla hlophole empa tshetse shebile ka tamolo la Kgaripol hona ka Wepener bosimba ka jeno le hona o sano seng o tla hlobate hona ha esale re kgati di qala fela ho tharo fitla ho leshome le metso e tsheletseng kaofela ho a fitla hona ka haro Northwest sentse re shebile hona ka Ottosdale hona le ka haro Mafikeng ho hlokomele ho tla hlophole re shebile hona ka Vryburg Tosca le hona ka haro Taung le teng o tla hlophole fela ho saenka bo buitsa pele bua kalo ha be etso khotso